lentuh ribarit sebelum badalen tuman aman sobong na apa babada orang sing ngojo alhamdulillah ya Allah paring iman aman sobong nang tenang tinggal beri lentu bahengak ka Allah kapi matur si pangeran dadi beun setro enga kang kok usaha palentu gelu ya pola cek palentu benar malah engak kang kok terus lha ni para hadirin dadi kaula ajunan sebelum engak lebat musibah tore badana nikmat nika ke engak ka Gusti Allah malah tak parlo kaula ajunan engak lebat musibah jelas iki reng matur nika jaga ban Allah nyon sapa ora Pak siapa yang berhasil menjadikan kolab raksasa pabrik rokok besar senyaman gudang garam nang Indonesia mun benih reng matura gudang garam jual rokok cek larang reng matura akabai TV yampongnya ben reng luar mak nyaman akhirnya jual keluar kia sopong gudang garam dari 5 triliun teti 900 miliar teti 500 miliar capok sira capok reng matura Alfamaret Indomaret ngitek capok reng matura toko Pak Lekor jam di reng matura mak nyemak ke menteri soro larang Pak menteri reng matura muka Pak Lekor jam tak bisa jika semuka terus pergi kiamat kiamat ki muka setengah hari kok reng madura nih kayak jaga bon Allah ampun cecak mengecak panjenengan tak usah sampai ke Jebeh lempas dari Suramadu orang hidup hanya untuk bekerja di sana Pak reng madura kol belu kipi kopian kol sangaki nyemprot manon sampurna amulot romaan amulot benih pengacur romaan amulot kopi orang umroh sajian banyak bener tak bener cecak mengecak reng madura nih ampun reng madura nih kayak jaga bon Allah lemakin sebab nah apa sebab reng matura ni kai jagaban Allah karena reng matura didik sareng para ulama kaanggui terus engak karamuun sebode ilmu tanah Pak tidak ada satupun acara yang matura nikah selepas kesambungan kabung sepo dan gula lestari madepa itu lima Pak kelebun ribarin orang seodi neng atas bumi ramuun bode lem bumi mon ramu seringe seram ramu seringe putok setas bumi bekal nyelbi kalaban sampurna inilah rahasia na orang matura ana apa reng matura nih mak sampai mungkin jaga ban Allah karena reng matura didik sarang ulama kaangui terus bung nyampung kabung sepo jadi beda dua hal si tidak boleh lepas dari remoh kaula ajunan situng niatin molot dua niatin rebana banget